Әгәрдә Сахам Сере. Студияға Георгий Белоусов. Барға бұяңнақ Сахам дойдута, Мадун Россия кен тұттута. Өріккен өрігөй, тойгун тойдун, үйінер үйеға үрді тұруқтын. Сахар Республикатын өрігөй ретін қосыретіттен бүгін бейберевден сағалы бұд, ол күрді бүгін қарақталығар. Өрігөй рие аптара, Сахар Республикатын искусствотын ütülä деятелі, композитор Кирилл Афанасьевич Герасимов. Кирилл Афанасьевич ыңырыбылынан студия кәлбеккер исрапиттен мақтанабын. Еме мақтанабын. Дора болырым. Же, оны Көрәчілер. бүгін кәпсетивден сағалықы басан тұрымен әйін күтті көрсен, кәпсет яқпен олуғын бағара еді. Оты беребетін бұл өрігөй ұрыбыт тыларынан сағаладым. Ол күрдік народный поэттар Сава Тарасов, онна Михаил Тимофеев тыларгар. Же, манны ән музыка хұрияңын бүгін бейге бұл республика статустағы боламыд бейбіт өрігөй ұрғалақпыд. Онан же кәпсетивден тағылыққа. Еті басыран тұран оттон конкурс бағаты боллаға дейінне. Мәне оттон ұлылар дағаны өрігөйрінен талбаттар, енне қасемет композитордар күтті бұтыры болуды. Бағастай. Тонлық суверенитет ұлынығыттан тоғын сыллаға. Это государственный символларға конкурс білдірілді. Тонлық бұлағы онна гербанды хен относительно түргенлігі бұл болақтарына гимнға өріғыз бар бұта. Ол сағаны манна оркестрге мелелігі жібітім дирижерына Галина Михайловна Кривошапкалын. Онна ме бізді манна 14 гимны хитінлер беппет комиссияға. Ол бінаман комиссия бізді варияңа тоқтаватаға. Онтон 95 сыллаға Сибир комиссия тәрелебет. Ол кәнеттен тоқ тұйығы жібіті. Это Юргун Батур бүттімік қора. Саргыжала салонына ден. 95 сылттан оннық тұйған бар бұта. Онтон 2-тігінші ғыллаға Михаил Ефимович Николаев емесі ұрақта ғар бұта. Комиссия тәрерге. Атын варианнар емек өлбіттері. Оны ол бүтігер түмігер 2-тігінші ғыллаға мен өте бейгі варианмытығыр тоқтауыттары. Олғынан баран эти комиссии быхарытын кенне гим тоқа киректааты илтүмен көрөөнүгөр онун бигергетиге онун осаганы биле туара эти сака конституциятын Россия конституция тигер биле жүрөлө тахин барбута олихин булланы хайдары гимна улханны конна болгом турулуата онжогунан оннук калан калбута онтон 2000 Штуров Штуров комиссия метерген онна эми хос көрөһөн бар бута. Онна ме сүймерданнар ами бүтегер эти гимте токтауттара. Вот онна кетинче төтөллака үлтөмент көрүтөр кирбите. Онна кирен ол үс агына аханже Бегерген мите. Отуйга бегерген мите. Кирилл Афанасьевич, ән билергенен қолыбыр ханлык бейбиллер композитордар бүт үлелері бар етлер. Онтон композитордар бар гыттыттар. Бар үтүбүттар. Бар иди. Онтон ән қайдақ тоқ ханаттын қолыбыр аяр кихия қайдақ тоқ турукка киреңинде айдың дейте. Өргөй ретін аябын жеттен өйдүр боллағанде, кені қайдақ болуқтағы, кені итінде же қайдаған. Онтон вообще эти композитордардан обычно итачылар, қайдақ музыканы. Атынлық. Диким дағаны чөт. Хованнык именно болар ден. Көйенеппет. Көйенеппет. Өйкі қайдақ кирер оны кихиятан қайдыр бұхар бат. Вот отонук кирен кәлбіті хинтахар болан. Отонны билдер настроениен ол тоқ қайда. Қолыбыр оттон эти өргөйрыйлар қанлык бағарар хәтті. Россияда болдун, эбетер аргада дойдулар холор Англиян болдун. Кинер кенехин бир урукку өргөйрыйлардан эме холор кайдарахин майгынаталлар деген. Эти билген биги Россия бүттүгө гимне мехин бир
эми бастаңгыта глинкаттан ден эми этеллерде холобур. Инни курдук холобур яха сабдылларда да биримит айымге. Вот мен биле тох гим это туспа маннык кайска боллаат. Отон вообще тон аганданы он истенданы ну тох көлбүт өрөп бит жыламба. Олин то билеретим хайдак булуктаган. Ол булана тох отон обычно хорга анамут булукта. То торжественное он тох өрөйдө хос. Сахан рота хөбүлүр холобур Иван Гоголев тылларыгар Гран Григориан мелодиятыгар сахан чире барасан генере бар. Олары холобур конкурска кирсибите ду эбетер хайда эти түнен билаган ду эбетер этехин бир гим караныттан гим болбата ката геннер. Отобартын көрбүттөр. Оны эн бэң итирига сыгын бахасы дере. Отой тахары чөйрө. Просто еду хатын тарыйры. Оны майгыныр бат өргөй. Да, олгунан баран биле хайдара ота комиссия айтыне туактур хорак биличиленнер туагын этеллерите холобур олаганы биле өйдүрмүнанча бастакы токтагындар ден эти бир куплет таарыт. То есть обычно толор гим туак куплет, он на припев тем был, а запев он на припев тем был. Осырета. Он эти Риа хосурыта хох, олихин биле. Кылгасы остен, он то тонально хавалана минор. Химбир. Мажор булукта. Ага, он биле. Обычно мажор болар, өрөкөтө гөлүлөр то. Онно отон эти дойдуга тапталар эттухунан ботах, хайда жону доктор. Гунан баран хитине хаваннык чөпчү болуктактен кимданы Маннык токта харбатага. Просто маннык интуитивно ылынаан. Онна хитине ити гимник ота комиссияме көрбүтөл бакырылар. Үллеспиттере, быхарсыбыттара, оны коластабыттара. Онна хити аспата. Отунен сурибут эрегейрен бу мелодията устуктин ханыгынду. Отун Холор механа бар ханнык багарар кихи барыстой көннөрү кихи өргөй ретин ылды хитяктах. Холобур. Оны кихига кирегер устуктен ханыгынды хот. Дебетүгөр мелодия. Отун мелодия механа бар харону устук болбатах. Оны биле диапазона бир октав. Холобур ол диапазон хамы удобный. Кихи кола ыллахарыгар. Оны А так, холобот гим мелодията хайдара тохогос болуктах. Тон Джон Хорок хөвиләбет титулы мос академический хогос тохтах болуктах. Он обычно эти академические эстрадные ретар тохтук ылынылар. Более эстрада, но обычно эстрадный поп тох өрене Аякты тыхаттылардaki жоннору ламбаралар, оны биле аналарыгар, может, кемебит ол. Гимны бидек ките хиттим дааны мини ламбарым. Ден иддебилла болу. Огынан баран бир оны үйрете канады. Кол эти хевеске ойс гимны онтен келите Россия болбут кейна. Тух ами боростойо ох. Отоманды үйретерге. Сөп, же, оттон беге салгы хайдак хағаламыты ген тураммыт. En o haska tönjökka, o kurdu bu huntar uluğugar en törügün. Onunca bu 1905 sette hallaha könsirin körüğün. Otçolarga ol simfoniyske muzika, iskustva körüğünlere, opera, balet yenler. Ürak bahına otur, kayda hayyakat diyen en holobur de bu kompozitör bolarga toqtan sağlamı diye bastan. Алтон хетта хелдака сунтарга музыкальная школа алды. Эне чорга кастаканы? Онно мен омун толалыкпын. Эсе бар. Кайдар бен багынан ол кирбитим онна. Ол денене биле баян түбүстө анамандык. Oynuyorum söylüyorum ben melodiyaları taharanigin oldu. Şkola kirer var ol. Min fortepiano ki diye предлагай давтар onun bayan hübülemin bayana kirbitim. Bu ondan ol tümbe amuti hanabına ti orobuna kata şkola hıldan bir bite. Onunki kirem men ol öğrenen onunla.
төттү тылыгынан баран туак училища келбит. Онно туакка хеттон бирыллака манна бастакы республиканский конкурс юных музыкантов тем болбут. Онно эти республикаттан школалар бар. Манна олорыйтан бастакы улахан конкурс болбута. Терехене долахан это. Вот онно выступайдамын. Онно туакылбутым лауреатство. На первой степени онно мен туак учуталым будущий учуталым Ардамир Пантелеймонович Борисов. Жон Марбо оготун училище агытаргыт болуучу этеден. Онно мен он агыс класс кенеттен олихин училище келбит. Училищаны бир жыл үйрөнмөтүм кеннаны. Хеттоникке хыллака декада якутской культуры туака болбут эди. Ки Москвага, онна якутское искусство, онна туака Уфага. Онна кепсети барбыт, онна оголоргу тынытенден Уфага. Мен онна түбэхэм мен училище искусства. Онна килбитим. Онна окейтан училищени битирим баран дальше институтка Татарстан кирен онна үйрөнмөтүм. Сөп. Оны bu биография хорулда хежере бу Уфатагы институт, оны се салгыттон бу Глинка атна Новосибирская консерваторияны. Антон ол институту битермерен манна келен ата армия. Дибите армия кеттен агонисуллах манна училище үла кирбитим. Тетел онно ти оркестрдарыгин халайбытым. Оркестр русских народных инструментов тен, он оркестр национальных инструментов, он еще баян оркестрын теребитим. Он били олгана национальный оркестрга репертуар аягата, он үрелер эген инструментов каланин хаян эти үксүн билигин эти театр танцы бар оркестр функциятен бегет олор эртибит, он эти театр солисттарыга, концерттерге, записьтерге он үйрөтүбүт. Отона он эти хыллаханно мен хуруюун институтка шахалабытым баян эген. Онна хайдара биле хуруюкун бааран сүйрө онтун мигин доктор эте. Дальше үйрөнмөт киете. Чөк болду жанна ол агын эте хыллакахин сорунаммын баран ол композиция кирбит. Bunu semanak kim horuldan turur. Bu en ulan üdetege Kultur Institutu'gar народный инструментleri saha salatın büyük kolaylıklarından bu degen horulda içer. Тонол училище үлелер тақпына бігеті народное отделение олғана Ардамир Пантелеймонович Борисов, Людмила Петровна Киселева болын менде манны кәпсеттер етібет. Хақа национальный оркестр манны профессиональный тоқ бары болылар демет. Олар үйретен. Онна эти ким министерства оннук эме тоқ вопрос эме турбута. Онна менте Уфа биреме авыйренмит Китов Виктор Ден ол удайга үйретелете. Онны көрсен эме кепсети, отыманны кепсеп биппит. Бихе олар бутын онны үйретел кехүше болете ден онна манна келен профессиональный оркестр болар еще болот дейин. Оны министерство явиттер олаганы көзмен дейин эти кихүлели хижибита. Ровенти мен консерватория верна бар. Эти оркестрге оларын токта үйрөп оларын выпустара онагысылака таксандар ол. Ровно бары үксе тока улунда барбыттар. Оны ыппыттара. Вот онтон дикенле тоган бир хыллака бүтерен келеннер эти ровно театр танца ахылланонна барта еще байдык хеп чебен ровно эти биремете келен онно штата хандар онно кенерүлө кирбиттер. Онно эти бачадлы еще байдылы хижаллар. Онно еще онно мен биле оркестр урут киндеде халай болон онно мигди байшы Геннадий онно эми келерден расчёттөрөтө. От мен холагана эти Новосибирская консерваторияны битерем баран радио Галина Михайловна Кривошапка тоон ыңыран онна кирбит. Манна бихиеха бу саха национальный көдүрөнө компания симфонический оркестр керен. Да. Консерватория мен эмешон токтен бар онно факультет дирижирования симфоническим оркестром ден эми берем бидим.
Уэн хатакпына, ми манна каникупкаин калякпына Галина Михайловна мы вас ждем егенден. Нырели то ли манна кален тоон бир лакан нуля кирбитим, олим байшопка кастан каспитим. Кайыкпыны уже манна ки дамди. Ну давай, но кими был 9 термин хайда такой дама чисто манна интуитивно. Петров Николай Денов бар. Кидин ворова лан девит. И ты билигин биһиге национальный оркестр дирижера. Да. Олан эдерол, он бихучейшин битерен накирен ол берен нади. Он кини. Эми хепкен хачулик таба. Он тапутана харюрен, то детерген этинник сразу хайдар просто интуитивно. Он доктор элбак по вариант элбата бол. Он хайдар он ханам эпитим он книга предлагает давать трол. Велосипед. Вот. Он кини өрхөлләргә билбәдә там ветер калинеп битем. Ата халгы бу биһиге компания биткәндән бу сорны мулланатын операвында бали гүзәсне театрга ми дирижер дүгүн. Ата мин манна ул 91 елдан тоонет адлы үлелә битем. 94 елдан главный дирижер дигән муттара. Ана Галина Михайловнаның ул бирге ондык тоонет аллакатан бирге үлән калбеп бит. Онтон оркестры үрәйен гәспитәре. Онтон хоры он оркестр ол биреме тута. Ага, бу ул кемгә улар итәдирибә булар. Оны әһен кайда кылынмак кына ичә ул. Холобыр инне элбак йөрүләр бит һәп битерәннәр даны ырыһыттар да булды, музыканнар да булган сүдә гырылаты кылынмак тәне балар. Ахип битен әйтүләр. Онтон. Олин була бигәшә онлахан тох концерт оңар бут. Ага. Битәһе концерт прош этох. Тот концерт почти протестик. Ага. Он бахҗаннар каленеш выступай да тарая уттара. Эҗә хайдакта кыян калар кыга хуаты да холобыр бу Галина Михайловна Кривошап курдук ата холла кеһе бу эн иген болаңы баран турус тахадна исе хайдакта бир уйлары ите булар да. Да, ну турусу бяган но бир ул бахарылына онны битте. Дойдугон хуак булла китик хайдаганы телевидениега билен хор оны оркестр тутанлар баттар индегенен кидеге хайдата коп батете интин химбир ылларга тиере бул. Ул аны биләһен токтан барар әтә. Москвада. Бобот аннык. Гостили радио денетеге. Олин болларны биле. Бахар сыргыр хан болу. Оны просто кенләр токтатаж битер булу. Бу битер. Отомин нулахан экономист потап булу. Оны тугын шеде бил бәпен подоплек. Сегунтан Кирилл Афанасьевич атакенеке эн холобыр бу Саха Республикатын композиторларын союын салаян. Эти Захар Константинович канитин буллага да? Тон 16 хыллака съезд, тон очередной съезд был бута. Он председатель талбуттара. Вот он бир хилгатыл лямбаран бир хыллака съезд, ами съезд был бута мин. Эти эдер композитор Михеевка Николай Алексеевичка. Он давай тух энергия хаус эдер болан барарга келемин били тух дурууяттан хевестан барарым келер мырахан олин. Ул бем кине предлагает. Себен, себелевит ки булар буллан. Опсенен ки музыканы кайда кайтыктай. Эн кайда ыңырен этэй жону музыкага операга хаҗар болуң, балеты көрөр болуң дигән. Кайда эветер опсенен симфоническая музыканы истер болуң дигән. Кайда хан этеңин бигини итагат итенетей. Эйга тугый. Тинна бутоборостуй пет хуах. То жетерген академическая музыка тух боростой болбатах. Теп. Онны болана бир онны хаҗара ки духатнан ду эбитер өйтнен ханатынан ду хаҗара белем болуктах. Онны болана биле музыканы үгүсчөннөр туа курдук өйдүлөр. Музыка только кийинялаңар бар. Онтатын көйдө беппит. Это көйдү курдук. Да. Оннотон билиңи ритм ахара түрген информация, особенно бу биремага бияка ахаралбак. Вот. Оны бола биреме болан ки ашы үлеттен ки хылаян келем барын ишол. Хоччек өйдәбет музыка барын олорум ден. Жоныр ахатар. Онан ки улхан жүлләбет.
Огынан баран тон музыка ден кихи өйүнен хүракка тиер. Кихи өйүнен өйтен хүраган тиердер. Ден онна хүраган долгутан то өйү камсатыр. Үлелетер ден. Тонну кудук узакта олин кихи музыканы хорохтар тәчилер туох. Музыканы лучше понимать, чувствовать. Оны оланы хо музыканы мей жоктахын, онна чувствуй жоктахын ден. Баһадыр тагыта сорын молданатын операны балет государственный театрыгар эн айымнигинен я бы сказочная долина ген балетка арттым. Олар гыналла балетка. Оны то олар залга тобус толорулар. Оннан сүддән таханаллар сүддән үйрәлләр. Тәсеки хинне үйәддәр дип холобыр. Минесе кырыгылар әсе 2 частага битсәптә. Арахта басты чаан кене таргаһаллары булды дигән абытым. Хук торылы бүтүр җире алар дулар. Эдин һай чугай Астуринки олар гына хурым бутында. Ана минен. Этине мин хир бепир шулака хурым. Эти улахана емнеге холобыр академический да емне болдун. Онна хим бир холобыр эти эн оларга наллати балеккар хакылы боллагади, хакылы Астория. Онна хим бир сахалы матыптар хим бир кирен ахыр булактыр яха. Мен холобыр эти каталыктар инкүлүр музыкалара кайдар темата кайдар ханнары истиби курдук булун сепче багар ханны карача биллер хогус ырым матыба кирен ахыр на кыры байдык. Оны булун септе. Эти болдан мен эти каталыктар вообще биремем олгун байт. Эти тютеры. Оле мен биле хурияр бар. Эти каталыктар инкүлеригер боллана эти теманы сакапар чүнүшүнө куруп тен манна бияка улганык биллер мелодист бар это композитор. Кине бион хетталлаха торабыта. Онна эти кине Ленин Попов тылгар хойбут каталыктар кырдаллар эген Сеп. Мелодията. Оны бул эти мелодия барар бага. Наха барар. Онна кайдар мен эти винокурова хара вастыбын. Вот онна биле биликини мелодиятын лака үйетитер курду хогос болар. Олин булай эти мелодияны туак ылам барам тонун хайыннаран эти Onu atın сценаны хорибут. Onu atın idelah jon eni tohti debettektер да olur те бейен коллегалары музыканнар еген. Эти обычно дело. Индигне кохеп. То Глинка питать музыку пишет народ, а мы композиторы их аранжируем. Эти токтан. Эти Глинка меня хурьергар элбахтык народные темалары тут тарата. Вот она эти даже композитордар атын композитор тематын ламбарон атын кайындар ачылар. Оны атыгыда тачылар. Вариацию на тему там Паганини деп. Кирилл Афанасьевич бейен хөбүлүр композитордарын кимнәй? Элбахтар булу эбетерче бири этебетер. Мен обычно тохтеш. Это обязательно бир композитор вот. Композитор айымнелагар арас айымнел бак боллач. Олин ол бир композитор айымнеларын барытын олок хөбүлүгүндө. Ол бу айымнесин орду хөбүлүн бу боллана аттан ахар бол ботак меха кылыр. Олин болла мен үчүн хөбүлүр айымнеларын балдар кылыр. Композитордаттан. Кирилл Афанасьевич, эстрада кайтасы ханна хаганы. Эстрада музыка терте. Мана есе бу түйүнөт якын багарабын. Эн хачугай ырыладакын чаңарда сардана денерен оттон эстрада рыhtырылдылар хөбүлен. Хеп. Онун же итиннен бен ана. Оттон холур сардана диапазоннагы. Ола токен. Голостак эхилди. Оттон Гаврил Николаев хадатах удучуды гылдыр эте. Кола хуак кия хатам. Ото хорок Ола тете эстрада китбет. Оттон эстрада ден тугуй вообще туак. Но удовольствие дени холовур эстрада гурдуканылдар. Оны мандык үргерден. Ото эстрада болланы үксүн үреннен барады.
Он атын жанрдага хок. Композитор боллана үрегары болбата ара жанрга бар. Үбли аналы үрегы асур болан арас жанрга бар терхурия. Онтон мен ите эстраданы холур мигнар дерите школа олорун кеттен көрсө ыңырачылар. Онна мен били кинлер үдүллерге düşөй болун жен токтен бахарч холур. Музыка тох это духовная пища, дейлер бат-та. Антон, искусство и духовная пища, да, вообще музыка тоже духовная пища. Онна есть материальная пища, то, что мы ахыр, ахалык пут, это материальная, ахалык. Музыка была она духовная ахалык. Кихи ол көттүнө хан олорухтак болла, да? Она была она академическая музыка была она это тох хүрүн блюдалар. Эстрада была десерт. Он ол десертин была она. Эстрада это тоже искусство была. Биретүнен. Ол это искусство тугуй, ол тахма именно искусное должно быть. То хатаммыт. Итте биле улахан. Вот олихинтин арас эстрада ами арас элбах туга тахма. Вот он была эти Üçüncü dесерт бар болар, оттан ахалыкка мия кухан десерт болар, бар болар, üçüncü десерт бар болар. Ардыр десертты мен ол просто хакыр кутан баран оголорго берелер. Эстрадами оннук бар, сахар кутан баран берер көрдүк. Онтун биле тох болар боллас. Качеството атын онну болдана холор. Эти ахалыкка ки аңарда десертнан хатагана Атравис болон хеп болмас. То хавак оонукканын хата ого с удовольствием миниге херейет холор. Холорого Андыга бортта. Мин иген торой бирагын накын ого мандыкынар батта кырго. Вот он тенде тохбет дакка десет бер дакка жаны хирди. Оны хиртан ол курдук болар. Холор эти молодежь üçün эстрада нерестет, олар такие духовно тохудук. Тутаксияр. Эми эти курдук жайын. Маны Сергей атын билигин эн бу Марк Николаевич Жирков адынан музыкальный училищега үйрөтөгөн. Аде композитор боларын тасык аялак ычеттер төһө баалар. Вообще мандык мен композитор болуум ден багалак о мен опуп оркестрлик. Обычно болачы та. Мен колобор işte Уфа институту битерем бехес курска хори будум бастакам. Итонна учуталым işte Ирдебил быхытнан я. Тока кини то баян öğretemi. Бехес курска хартакпына. En haqa melodi тигер обработка ngorар дебит. Аны булла мен Хаддара бастан мен композитор болдап калат. Мен хори мен акастамутым. Антон буллана Хаддара мандык олоромун жерктанан такса элбакты жерктанар этиш. Олорон биле Уфа ностальгиялар олоромун биле хаха үрелерин ойнуун. Антон олорон бирирал ким просто якалам юркунна женераларга Хаддара Амастан ки мелодия хоройдум, окайтан кынаттардыган бардым. Оннукынан онно хоройдум, онно баран почти 1 неделянан хорыям барам, онон тиен көрдөрбүтүм, ката чуталым токтабыты. Хебилебит, онда программа бар келдер бите, даже госэкзамен программаты. Онно писедова хорой, дальше я хатанер дебит. Онтон элла Хаддара Эти зараза кирен оннук. Билем бар бутун. Вот. То билин Олата эн этеген холобур ки оголор билинге оголор бу багар кенники октан композитор. Хаддар ки хиттен это таксан келекта. Хаддар түгенге түбехенду хаддар оннук урьян хагалан. Вот. Отын оны биретек барының билинге олар болланы туғынан хете үксін тоқа хеджалар, жайгар хете эстрада жайгар.
академическое мышление атын, онны чүйдік тоқтан өрене қана жоғыннақтық. Бәйін бұл білілік композитор болын олар оңын, опсенің бейгі бұл музыкаға сайды бұд республике, бұл ұтчата, жоны әргеті, опсенің бейгі музыкальный культура бұд төхі сайдан әрден етағаны. Олы бұл хебеске хойыскеннеттен, өте бейгі культура вот искусство, музыкальное искусство хайдытыгар биги бастыгы президент Михаил Ефимович Николаев тугулахан. Өңөйт улахан. Бини хити быхарытынан музыкалдык школата ахылды бута. Оны хити ойеренен хити улахан тугу берди бихака. Оны хити балетный школа ахыллар. Хыры берди. Керек академия, керек сибилдары ден хити микарак барбарда. Бұл бұта оны әйте оғылар кейдендер. Мен оғаме мен өйеремейті. Ол кенер кетті. Әйте қарақ бар ұлап бұта оғылар өйеремейті оғылар білген. 11 жыллақ әйте филармония ақылды бұта. Оны әйте үксен оркестр кейте оғылар. Көрек қағанды тоқашы, ханайық қашы бағайы. Театр, оркестр әйте барыта. Бегі выпускниктар бұд. Оны әлбақ выпускник әші атын қораттар көлелер. Москвада хам олақан билили оркестрдага олар. Олеген тахамати школа улахан. Вот эти улахан туак берди бияка, конечно. Те искусство хайдыры улахан терек болды. Он эти балетная школа ме, эти тахамем улахан, арас конкурстар гэти кыттаннар онна местелен лаллары улахан тахамнарын көндөрүлдү. 90 нулевой жыллар композиторларга вообще бияқара болбадақ Россияға рақан кәнелді. Это профессия вообще нарда хоқырды болбады. Оны эти әлбәқ композиторлар атын өйлен болбыттара, роқ союздар вообще хабыллан қалбыттара. Олеген үксе атын өйлі аварбыттара. Эти мен bilgi öğrenmekte varыстырым horuktura. Hayda atın öyle avaranlar bile ahıqtırın adı bu. Atın öyle avaranlar onun öyleyen onu kalan kalıp duraydır. Onda muzikan kiyen çara sevgiler ki bullağıydı ki ondan haltan kolu temteriyen de hep bullağıydı. Otunduga. Gittin aras muzikan ki tuga emosyonalne ki olihin aras bol atın. Arastık toktun ılının hep de verakan gemleri. Baga hanağın bir yaptım bağırıp bu kompozitör ki tuğ baga hanağlar kaybediydi. Duydu var. Haydar onu ders üyelermanlık tuğumit üyeleri taharan tuğlaki hibolarım bollar diyen onunla tabiligin biti bu sezonga tuğum turuqtaq bir olğan baletim Сергей Афанасьевич Жереп Шүйшір бебесілігер балет ұрый бұдым. Кені үнкүйлерігер ол оғыранды, кенілер үнкүйлерін келілерін. Ағыр үнкүйтінен қолы бір келілерін. Да, оны благословенный узоры ден. Оны бұл әйте Наталья Владимировна Михайлова сая сюжет Бесверев үйянегер улағыран сюжет оңыр бұд ұрый бұда. Онтан ете Екатерина Тащина, онна Мария Сайдукулу, онна либретті ұрый бұдтара, онна музыка ұрый бұд. Iki частақ улахан балет. Вот, оны шейдуктурара болар деммен, оны Бағахан алап. Чугас санам, онна бұйыл ете сияющий каменден балет ұрый бұдым. Онна эти бу то бесиги гарманна стертен фестиваль болбута. Онна премьерата болбута бихака. Ол инне эти Астанага, онна Бишкекка көдөр биттере. Оны бастакы премьералар онна болбута. Атын чөйтү барды дебиттере. Вот оны театр анон туакка бербиттере. Золотой маска. Оны келин эпиттеринен ол Золотой маска соисканияға аспыт. Олата талдыға кирбит. Номинация кирен.
ушаталылыбыт золотой маска көрөк көптен. Вот он ол ноябрьга анна икки балет болар, он ол комиссия келекта курдук жа. Оны келем анна көрөннөр бахараллар. Онуттанча беги Сахабыт Республикатын өргөй риетін суруйбут композитор Кирилл Герасимов бағалысы дере. Ән хахан омугун сайдыйтын аны өттөн этегелди үйен арынан ең қайдақ көрі оны өпсайына. Ота хака кихита мен хакабын ди хиджи дим эренебин. Онны биһиги генес туокпут хайден атылбытын тутуокпутын нада. Онны бебит эти культура бутын, онны искусствоны бары көрүнгүн хайыннарык тыннада. Хитин хатар кихе омуга Омук сайдыйты. омук сайдыта, онны мин манны комукпун денерге. Тоожетигин канна бар эти көстүлөргө бастатан кини культурадан көрөллөр. Сайдыйтын көрөллөр. Онна искусствотан көрөллөр. Аннык. Онуттан музыка диен билден турар өлбет үйеләк боллағай. Оннук. Кеннебиттен қалар музыка. Онна омук барыта үйдүр тыла музыка ден. Чақчы дағаны. Вот олехин ол оннук музыка лақан тахымнақ музыка боллақ. Бар боллағаны хақамугын сыналықтара, онна кеджек хайдылар жөні биттерден онна сыналықтар. Кирилл Афанасьевич, наға шөй келен сәргейінген барға мақта болуқтың, аяр үліғар үліттен үлдіксті хилері, онаттан дарубияны жекергенгер жолы ғар күні бағар ауды. Мақтал. Бүгін келен күтті көрісірапітті мақтана бұд. Күнді күрәшілер біт, бүгін қара далығар береге, республика біт, өрігі еретін аттара, Сахар республикатын искусстватын үтуеләғ дейтелі композитор Кирилл Афанасьевич Герасимов ылдыттада. Бұлғымда дейін мақтанабын, анығы кірсі қадері.